Milojević. Vučićević. Milojević. Odlično za Vokrija. 1-0. Padilj Vokri. Početak drugog poluvremena, drugi, treći minut. 1-0 na stadionu Vasilevski za Partizan. Vijorece crno-bele zastave i u Sofiji. Posle dve odlične prilike koje ima u prvom poluvremenu, ona koja mu se ukazala na početku drugog, Padilj Vokri, odličan udarac s levom nogom, savladan Jadanijev. 1-0 za Partizan, 48. minut. Majstorska akcija napadača Partizana, odlično je to Vokri završio. Dobar početak fudbalera Partizana, evo vidite sad još jedan put Milojević, Vokri je primio loptu pre nego što je uspeo Kostov da interveniše i lopta je iza leđa Antonija Ananijeva. Vučićević, dobar centar šut i to je prilika 2-0. Đukić. Ili je to bio Đorđević, vidjet ćemo to još jedan put. 2-0 za Partizan u petom, u šestom minutu drugog poluvremena. Da vidimo akciju. Vučićević je odlično centrirao. Lopta sa puno koša, skočio je tu. Đukić nije pogodio, bila je to stativa. Najbliži je izgleda bio Đorđević. Da, 2-0, Aleksandar Đorđević. Prvi minut utakmice, 2-0 za Partizan. Sa Beogradski 5-0, to je ukupno 7-0. Druga lopta za Šćepovića. Odličan centar šut, autogol, 3-0. Efektan autogol, neodbranjivo, sam gornji ugao. Grekov igra sa brojem 4. Pogledajte, centar šut Šćepovića. Ubacio se tamo Vladislav Đukić, ali brži je bio Grekov. 3-0 za Partizan. 60. minut utakmice. Šćepović. Pajović, odličan centar sa prilike za Partizan i to je 4-0. Sada Milonja Đukić, isto kao u Beogradu. Ušao je mesto Vokrija i postigao gol. Pogledajte tu zaista izvanrednu akciju Partizana. Još jedan put Pajović centar šut prvom loptom na pravo mesto Milonja Đukić, žestok udarac i 4-0. Pravi golgeter Milonja Đukić. Vladislav Đukić otvoren put prema mreži. Vladislav Đukić prilika 5-0. Tako je bilo i u Beogradu. Vidjet ćemo to još jedan puta. Naravno, vijorece crno-bele zastave, skandira se Jugoslavija. Pobjeda je to Partizana, ali i uspeh jugoslovenskog fudbala. Vidite Vladislava Đukića. Uspeo je prvi šut da zadrži Ananijev, ali ne i drugi. 5-0 na stadionu Vasilevski.